मार्गावरती. सुख po, and greetings everyone. Medye alangan Pohnpei V6AH ay suksej lang atang erway pekon sang telenyornet Pohnpei nan kan takakapachapat yan Micronesia. V6AH kuya sa kulmen Pohnpei me patiotan epon kaway ten Pohnpei State Government po Pohnpei Public Broadcasting Corporation magan Qatar ngan player nan AM killers itbabay sa 12 bakelain kawatch nan FM megahertz wali sa 4.0 bakelain kawatch walupugay nan V6AH Facebook o YouTube live feed o nan FSMTC Cable TV Channel 3 sa Riau. This is the voice of Pohnpei V6AH now resuming its transmission from the linear net Pohnpei in the Federated States of Micronesia. V6AH is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts in V6AH Facebook and YouTube live feeds and in FSMTC Cable TV Channel 22.
iyong may isang kasiledia muna video ay magpagdang bawat huwag ang religious na kaya to pagong pwede sa kumawag ng bosket yung kaya Melodic maray ng isang kapag kaya ko nagpapalakso kung pagbayo ay ito sa kalawag mga konvensyonalan mo sa pagmatigan na mamadanikan. Ay ito mga mga turo na kung Pohnpei mo o yung kanya speaker sa pagmulagalat. Wala na kung pares na pwede mo mo chut yung korman. May ito mo ang turo ito. Sa pagmakasunod kasi sila speaker ko yung Kadkadaur program na success. Tuwayan di po First Commissioner Management untuk tentang V6AH First. Betul juga program First yang broadcast laut menyesil apa sih Sabtu dari Pwuhng dan yang dari Sabtu dari Sabtu dan dari broadcast awal Pwuhng sampai Pwuhng dari sampai Saudi agar mengerti sa Pwuhng silu dan mengkapastikan V6AH dari YouTube, Facebook dan FSMTC, Cable TV, Melodic Radio, Pwuhng sa mga V6AH website ni V6AH.com. Nangyayari ng mga reviews of play. Sa mga programa kong Kadkadaur version ng programa commercial sa mga programa commercial sa collaboration ng choice. Programa commercial sa collaboration ng choice ng collaboration programang commercial sa collaboration ng choice. Ay programa commercial. Iyan ay manalaglag sa mga. Kaya ko din gawin sa mga program launch ko mga sinubot. Pagkansang ng pantawid ang role nilalaw isang silu pinagtugod yung issue ang nasa rin. Mas covers tentang Pohnpei yung Pohnpei ka. Support ni magigpat siyang waikan aral po. Kung magigpat siyang Pohnpei ka minsan ba. Meron ng uwang Pohnpei ka na uwang report kasaledya. Argument of the Rhythmic kan pakatita. Kailan yata mga susukan na sa common way. Ay kailan kan yata na suwat yung kailan magama sa common way. Yato kumain lam na kumain and susukan sa common way kan. Aru kumain yata ng mga rapan kapungay kumain. Kailan dito Pohnpei kay magkuya aray dito kung kamkamawang kumain. Kumain kumiyata mo siya. Aru kumain and masyad rin. Pagutahan niya kay manaman and parang. Kailan dito Pohnpei maging kapayang kapay Kailan dito Pohnpei maging kapayang ang coach online kan maging yata mo siya. Dito para na may Pohnpei yung Pwuhng kan kay Dr. Pahrek ang iyang coach makaret Pwuhng sang ni Kadkadaur. Di kara coach magkumain din point kita. Para ito ang coach niya kay kabayata pupokan. Para kumain kiyang rin ang may taxis kan. Kumain ang rin ang may taxis and mga taxis and ang may tuksokan. O kumain wangki rin first. Image tuwan mga sinungkot. Mensang kasalelia naing samat court lapalap. Mensang ranwat ki tron taga Pohnpei wat tungalan ki kapung mula tak ki sabal mo kalangan mapil san salong ki mensang ranwat.
Nituen at posono kamele le mesabol mo maseni mesabol mo limbak ken kap may siyang koros. May siyang ranwat kitron tagawat angoto limbak kapun may siyang ranwat tropebol tenan marainen ranwat. Kalangan ki ang komisong koros. Coach manaman men walianti ki tropek ki kamu yang kacin kamereti yang kit manamanen nganamu sarawi po natmo. Melel pon mga kan koros de Israel kan mga government, melel national government, president, vice president, state government, governor, lieutenant governor, lelong local government. Isiro manugela Israel kan mapapali balian ciak o mga momotso kan koros ap melel tata o nono kan koros na isan. Ipagmain sa match court nga namu sarawi ang kawit kit nan marainen ranwat. Pokasanti kan Pilipil kan pausan tapon melelo Pwuhng Pahrek jenitan may samat kot kosantikan koros. Samat kot labalab pukon papa sa pulmo yaramas mapilpan uyuyaw nan marainen ranwat melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan jangan waran nine sapton yalakan jangan waran nine set rai kan mapilpan tatok nine set Israel kan mepan tatok nan motual kon nana kan wasa sudul Pilipil puko koros misaban papa kiyang komuranwat Sami pagmay sam komu yang sila sangkit tatakan munci sila sangkit kapalakan panituan at kasamotor ranwat ni pebola sambil kamurgila ran marainen ranwat ki pebol isiro manogela panenaikan me sainsuat panenaikan me pungpung itaman melel main samat kot lapala Israel kan me lumum antan pesakan nanumoni Israel me kay lapalarakan Israel kan me tungalen kianan troro serigan me sotropal mau pagmain kot ituan at posono kamelele Melimamu sa romoten sair railo apaliala railanaan kan koros na isan. Komkatun kubray rail penituan kita at pasamoto marainwat ni pepeolam pepeolwat sen nene yang kit kor. Pagit koros dan kakaan ki eu nyakiltan komurala marainan ranwat. Kot manaman mamia song eu manana pemisito sair kamu kot man maisam meteran mako limbak ipag peiniran katin apalialam. Kalanganen komu maisam imet may walian tikit. Tron tagawat koprowang komu yat Pwuhng Kuat kasapal kalangan. Waita olinganin mekoros kamugalep may sansal may sam. Manaman and maran sabal mo yeros at kaun. Sound kamaur Jesus Christ. Amen. Betul itu membuat cipikan memang yang workshop kita untuk kapal mencapai angkat itu betul jadi kita koin untuk mengkapan dapat mengkapan dengan seluruh yang dua menu seluruh yang dua dia mengajukan proposal ini untuk program pemain on dengan kawan kawan selawitan program seperti sisi menit menyiapkan menu sepeda program
It's an V6 production. Introducing Ray, Cut, Root Boy, Wawa, and Kitchi Boy.
Limbago
So we tell them,
Iyawa kay wani Pohnpei non prak pagniap. So guys, regadun kubure sabulmar melgaga wot mepatosa pagubure ni sonan gani so guys. Isonan gani so guys patuan mulian di sabulle maramasaka. O sakarege ba kuburan mosab. Mosab ko katil laptungte ko limeta sabulle kolbot melgaga wot. Moisa boko regadun kubura ibatu wan wulianti isogo moisa boko o pata sabulmar melgaga botot kalanga
Kung mga mas, pil magalakan uyaksen memor. Kit kan koros merasong pochelen pil et rararkan topen mongakan ochen pochkan makachail kin kaselanan pilabakan pilicingkan o nanset kak kasamenela chail pilakan makachail kin tatong ki onga chail anankan. Mamia iren kay naman kumkakan ko ni opsini PA ni nempen telefon seluriaw saro wisu walu saro. Men kape sewach ko na batasang ni opsini PA o PayPay sang V6AH Radio. Just think a minute. Clear water is life. Every bottle, plastic bag, food wrapper, and aluminum can throw away into our rivers, streams, lakes, and oceans pollutes the water we depend on. For more information on this matter, please contact the Office of EPA at telephone number 320-1780. This message has been prepared by the Office of EPA and brought to you by V6AH Radio.
Check on. Everybody stand up right now. Let's dance. Alejandro partner, get it, stand up and dance. Alejandro partner, get it, stand up and dance. Step to the beat, moving close. Feel the rhythm, head to toe. Side to side, don't be shy. Let the music lift you high. Hands in the air, feel so free. It's the way it's meant to be. Laugh it out, lose a chance. When the drums say dance, Alejandro partner, quédele pela pela, stand up and dance. Alejandro partner, quédele pela pela, stand up and dance. Clap your hands, stomp the floor, hear the crowd want some more. Turn around, feel the sound, joy and love all around. Night is young, hearts aligned, moving together one time. Feel the fire, take the chance, and so when the rhythm calls, dance. Alejandro partner, quédele pela pela, stand up and dance. Alejandro partner, quédele pela pela, stand up and dance. Alejandro partner, quédele pela pela, stand up and dance. Alejandro partner, quédele pela pela, stand up and dance. Alejandro partner, quédele pela pela, stand up and dance. Irete kay namuse. Amuse ka Kadkadaur songon songmao kay merasong tengke fever, sika virus, chikungunya o malaria. Kom kolokol makalakal enan kausan kan, taropenay kan sang kapalwach o sawas kagalaka rosan mao enan kausan kan. Mamiran kalalapak kay namoy kom kakanakar ni opsini PA ni nempen telepon seduriau sero wisu walu sero. Men kapese wach kau na patar sang ni opsin EPA o Pohnpei sang V6AH Radio. Stop the bite. Mosquitoes can transmit disease such as dengue fever, Zika virus, chikungunya, and malaria. Clean your surroundings, protect your family, and help create a healthier community. For more information on this matter, please do contact the Office of EPA at telephone number 320-1780. This message has been prepared by the Office of EPA and brought to you by V6AH.
isang pinto lay dyan. Sa iyong osay, sa mero ang padanan. Kasalelo at papa, wasaliwech don't kapacho. Sa salat ako, o sinawala. Kasalelo at papa, wasaliwech don't kapacho. Sa salat ako, o sinawala. Jamandan so far, can be jarem sam tawel. Dijay pere din se nama oko ipo ra. Jamandan so far, can be jarem sam tawel. Dijay pere din se nama oko ipo ra. Kasalelo at papa, wasaliwech don't kapacho.
Panahon ko Boris, magiging pagpapalito ko kung mabait sa mga V6AH Radio, ng Pohnpei, ng Kadkadaur, sa pusok ko pero yung next ng Pohnpei, ng compilation, ng compilation. Kaya naman sa Pwuhng station, minute silong, mga lokwalu, pinit ko may sa isus, palala, PAHREK, yung isa sa mga pagkakamayit, at yung mga parang autoban, makaya pasampal, pagkaya ng pagbisalera. Pakaya pasampal, pakaya kung sa leta lang. Pakaya kung paningay yung pabangan. Martina John, Paris ng Pohnpei, at mga Paris, mas ligalayo. Paris ang kaching mga taga-Jowan. Martina John, kachira na chong silog sobot, misawag pinayo. Kulak walu, misawag pinayo. Pagkasi sa walu, lulupay sa walu. Kaloran. Martina John, ang sawag pagpadya, niya chong masa. Mopsi ng Bologna. Paninig ko sa Letio, Baruan, Martina John, John of the Round, overseas of Pwuhng, the place of Pwuhng, Masang Serti, Mopsi ng Bologna, Kukulang Serti ng Pasan, Peru.
Pakaya kasampal, pakaya kumsalita, pakaya kankanila, kumakapan na chiri na John, Chorus na yung Pohnpei, dan mga chorus mas nagkakalaan. Chorus na kajumayan na kajuan, chorus na kajumayan na kajuan, na chiri na John, kajuan na chun sa Luxembourg. Ang saudi kulakwal, ang saudi kinayo, obviously sa kwal yung bilang sa kwal. Kalwaran, Machirina John, and so Pwuhng, Yachwan Wasa, Mopsi, ng Bologna. Kanina ito po sa media, Kalwaran, Machirina John, Pagkajola Kadkadaur, overseas of Pwuhng, Pagkajola sa Polo, Pagkajola Safety, ang bangsa mga Palwa. Pagkaya kasampal, pagkaya kumsalita na, pagkaya kong panengay, kung makabangan na Chirina John, pares na yung Pohnpei, dan mga pares mas nagkakalaan. Para sa kajumayan na kajuan, na Chirina John, kajuan na chun sa Luxembourg, Pwuhng, sa Tigalayo, overseas sa Pwuhng, dapat sa Pwuhng. Kalwaran na Chirina John, sa Pwuhng, Yachwan Wasa, Mopsi ng Bologna. Kanina ito sa media, kalwaran na Chirina John, pagkajola na nagti, round, overseas sa Pwuhng, dapat sa Pwuhng. Masang serti Mopsi ng Bologna, o kulabing serti, Panpasan, mga Palma. Pakaya kasampal, pakaya kumsalita, pakaya kong panengay, kung kapan, na Chirina John, pares na yung Pohnpei, dan mga pares mas nagkakalaan. Para sa kajumayan na kajuan, na Chirina John, kajuan na chun sa Luxembourg, Pwuhng, sa Tigalayo, overseas sa Pwuhng, dapat sa Pwuhng. Kalwaran na Chirina John, sa Pwuhng, Yachwan Wasa, Mopsi ng Bologna. Kanina ito sa media, magkalwaran na Chirina John, pagkajola na Kadkadaur, overseas sa Pohnpei sa Pwuhng. Masang serti Mopsi ng Bologna, o kulabing serti, Panpasan, mga Palma.
may mga bachong Pahrek kasampal Pahrek kumisalita Magayang kalinay upang pagkabangan ng Sri at John pares ng impote ng mga kares mas kalimutan kares ng bachong mga bachong ng Sri at John bachong na naswar sa Oksobor Kulakwalu sa Uchkulay Opposite sa Walu Yagat Kay sa Walu Palamuran Sri at John at sa Presbyterian Mia John Wasa Mopsi ng Colonia Compilation of Legislature Pwuhng na Sri at John at John at Legislature Opposite sa Pwuhng at Kay sa Walu Wasa ang safety Mopsi ng Colonia Kulatan safety ang bahasa mga Pahrek. Komangimas
Kachora besang enkit kan kak sawas torata makapil kichail merasong nanset nansap o nanwewe. Niya sa wache pil kachikala samin enkit o sa wase kolokoleang kausan kan en makalakan. Kachoror besang enkit kan pan chepsang rewi. Erkom chabiata kayane kin komui kachora besang kit ranwich puen mawang memor en lakap o pali. Mamir en kalalapak kom kakan kual ni opsin EPA ni nempen telepon seluruh usaro wisu walo usaro men kapese watch kauna batas sang opsin EPA o PayPay sang V6AH Radio. Just think a minute. Separation or sorting your waste can help protect our environment, reduce pollution, and keep our communities clean. Waste segregation starts with you. Sort it right today for a cleaner and greener tomorrow. For more information on this matter, please to contact the Office of EPA at telephone number 320-1780. This message has been prepared by the Office of EPA and brought to you by V6AH Radio.
Kamangi tapachuan mamia wasanak the marine protected area isa kayo na win Pohnpei na amiyang kay naman kung call telephone number Siluriao 0 walisa kayo lumaysa kayo. May ang kabasa watch kaunaptasang Department of Public Safety Division of Fish and Wildlife o PPWASOU V6AH Radio. Got your boy Rude Boy alongside Red Steel. It's tequila. Tequila. He made willing to go wine in the we hill culture. Tequila.
crucify me. Tequila. Komangi tabacuan meroprop katira kata mesang nan sompungan chan wariyaw lal tumay silisa ko wiyan sa mga mangar kanaychuk. Ay makareta ko senet pilinapu iti mga mangar ang saysayta o naslan na rin ang sa mesensal po. Mamirang kayo na mo. Kumkol talapon ng basiluriyaw saro wali sa kayo lumay sa kayo. Mayang kabasa which kaunaptasang Department of Public Safety, Division of Fish and Wildlife o PBOE sang V6AH Radio. Sang palio lel palie Medene che mai en cale Ikini we are rongorok Sang palio lel palie Medene che mai en cale Song en aikin pakin look Song en aikin lelikin look Song en kaselel meke mi milole Song en aikin lelikin look Song en mese mau meke
selel meke mi milole. Songen aikin pakin nok, songen aikin lelikin nok, songen mese mau meke mi milole. Oye serepin men lau kay dopwe Kijan yang kalek mas Wekin pa kinuk ko ipileli Kinuk niyom kinyang weredi Weni ay kilikilang o kasakasawin Ni meleludan ke majerek Niyom soko sokan no mokimokit Kan melel karos me pil malamam Sang mori karos kenek jen kemeyela oh yeah serepeng kesoko weisa rengeni adia sang mongi ongi kenek jen kemeyela men lau que dopwe Kijan yang kale mas Wekin pa kinuk ko ipileli Kinuk niyom kinyang weredi Weni e kilikilang o kasakasawin Ni meleludan ke majere Niyom soko sokan no mokimokit Kan melel karos me pil malamal Soko weisa rengeni adia sang mongi ongi kenek jen kemeyela oh yeah serepeng ke soko weisa rengeni adia sang mongi ongi kenek jen kemeyela
sang mong iyongi Connection que me yela Oh, yeah, say the pain Que soko way sa rengeni Adia sang mong iyongi Connection que me yela Komangi tepachuan memam maut Poros tamarar o kamay socha muy and kolkolti tepilnachla mamyairan kay nama kamgachin akar namban telefon siluriaw saro walu eo limao eo men kapasawach kaunapta sang Department of Public Safety Division and Fish and Wildlife o Pohnpei sang V6AH Radio. Do you know that it is illegal to catch and sell humped parrotfish, giant grouper, and humped wrasse? This message has been prepared by the Department of Public Safety Division of Fish and Wildlife and brought to you by V6AH Radio Pohnpei. If you have any questions, please contact Office of Fish and Wildlife at telephone number 320-8151.
Komangi te pachawan mesocha mui toka te alak choran way. Mamyairan kay na mo kung kachinakar ng pantelefon seluriaw 0-8-5. Men kabasawach konoptasang Department of Public Safety, Division and Fish and Wildlife o Pohnpei sang V6AH Radio. Do you know that it is illegal to collect sea turtles' eggs? This message has been prepared by Department of Public Safety, Division of Fish and Wildlife and brought to you by V6AH Radio Pohnpei. If you have any questions, please contact Office of Fish and Wildlife at telephone number 320-8151. Machereken ponomuen Kepayeng cha-cha Nio miking kamwa kichi Melau kido bemwe Ien pelyani ki One step, two step ke piri la Machereken ponomuen Kepayeng cha-cha Nio miki kamwa kichi Menlau kido pemwe Iem pelyani ki One step, two step ke piri la Chakale